tetangga yang ngomongi uangku pada plentak-plentak. Meh ngarani orang kerja sih. Sugi setitin disangkanin melihara tuyul. Melarat orang nolong iwi sugi dikandakaken. Aja ngino-ngino temen nang itaku. Rai ngomong ngarani anak isan munin tadi tuyul baru durung cerai. Baru durung baru mene ya. Kalau cek dipateni tuyule. Sampai semono ngosipi uang. Kita orang melihara tuyul orang apa disangkanin melihara tuyul. Kita kumangkal kalau sampai tekanan gusti gigir kan mapating senok. Jadi cak-cak banget kon mene. Ngarani kita kene putu kita dadi duit tuyulku. Aja jare-jare bae. Kena ora uang tangga ngarani sira nang putu lho ngene duit tuyul sih. Napi sing penting kita beli dadi tuyul. Sira-sira bae wong ngomong sih. Wong piro bae pokoke, wong ngece-ngece ya. Kuat mangan ngene duit tuyul. Beli mangan prarak bae. Sandangan blesak bae. Dadi piye pikirane wonge? Tujuane nang kita kene. Ngomong semaur. Wis nak sabar bae ya omongin uang makanan bagian ora. Sing penting kita dadi tuyul. Lho, dadi bagian uang kita kendelangane utange kaku make. Uangku kaya konen kan bagian sak bae ngomong. Ada malai, ada nglawan. Bakal bubalik ning awake dhewe.